10 dana poslije objave rata drumovima počeše da nailaze gomile razoružanih vojnika. Prolazili su potišteni, raspasani i obradatili, a na sva pitanja samo su beznadno odmahivali rukama. Ne pitaj, izdaja na sve strane. Kad pušku dobiješ, ne daju ti municije. Gdje ima municije, neko puške sakrio. Oficiri naređuju da se baca oružje. Neko zaustavlja vozove i okreće natrag sa fronta. Špijuni kidaju telegrafske žice, šire lažne vijesti. Pa ko nas izdade, pobogu, braćo? Pitali su ožalošćeni ljudi. Ko? Kralj, vlada, gospoda, sve pobjeglo avionima u inostranstvo, uzeli zlato i pobjegli. Pa šta ćemo sad mi? Pitali su zabrinuti ljudi, tužno gledajući svoju razbijenu vojsku, jedinu svoju zaštitu. Ni mi sami ne znamo. Bilo je i drugačijih vojnika. Namrgođeni, pod oružjem, iz onih jedinica koje su se borile protiv neprijatelja, oni su se sad probijali put svoga zavičaja, riješeni da ne odu u ropstvo. Svrati, junače, pričaj kako je bilo, zvali bi seljaci, obradovani što vide naoružana borca. Vojnik je mrko pričao. Malo nas je bilo, ali smo se tukli sve dok nas brojna sila nije potisnula. Oficir nam se u žalosti ubio. A kućeš ti sad s tom puškom? To ćemo još vidjeti, prijetio je vojnik. Biće još dana za megdana. Škola nije radila. Jovančetova družina, stara garda svi na okupu, sjedila je gdjegod blizu druma i neveselo pratila pogledom grupice vojnika u prolazu. Kad bi naišao neki pod oružjem, dječaci bi živnuli. Evo još jednog s puškom! Još jedan junak! Dodavao je Jovanče, uvjeren da je taj s puškom zaista neki Nebojša. Pa bi se tom prilikom sjetio i svog čukundjeda Jovančeta, neustrašivog hajduka, na koga su morali vući top, garav turski top, i on bi uzdahnuo. Ovako bi i on prolazio opasan i s puškom o ramenu. Tih dana jednom je susreo i svoju učiteljicu, blijedu i zabrinutu, i upitao je: Gospojice, a zašto neki vojnici nose sa sobom puške? Lana se osmijehnu. Ti su riješili da se ne pokore neprijatelju. Dokle god bar jednog takvog vidiš, nismo sasvim porobljeni. Upamti to, dječače. Kad je to ispričao stricu, ovaj sasvim ozbiljno reče: Vidiš da smo i mi jesenas dobro uradili. Pobjegli smo u šumu, nismo htjeli da se pokorimo sili i batinama. Boga mi jesmo, živnu Jovanče. Čak i naša mirna Lunja. Opet žensko, zlovoljno smrsi stric. Baš mi ono za neki boj. A ko je jesenas jurišao na djeda Aleksine ljestve kad si ti bežao uz bukvu, a? Opomene ga Jovanče. Lunja je bila hrabrija od polovine dječaka. Ona, s onim velikim očurdama. Sad već blaže progunđa stric. Uplašila bi zmaja. Pa ipak je ti voliš. Napasno zaškilji Jovanče. Stric buknu kao vatra i razvika se. Zar nju, ciganku? A više voli mi ovaj svoj mali prst i onaj kamen i drvo i ono tamo brdo nego nju. Da Bog da crkla kad se onako izbeči očima pa ne znaš kud bi pobjegao. Stric je još dugo lupao nekom granom oko sebe, strugao opancima, češkao se i mrmljao. Ona! Kad su se vraćali kući, Jovanče se odjednom pribi sasvim blizu svog druga i prošaputa: I naš će Nikoletina doći s puškom. Otkud znaš? Vrcnu se stric kao da je nagazio na divlju mačku. Znam, on mora tako doći. Otkad je video prvog naoružanog vojnika, Jovanče je neprestano zamišljao da se i Nikoletina Bursać, ona otresita i krupna momčina, mora baš tako vratiti iz rata. Naoružan, mrk i odlučan. Kad bi se desilo drugačije, činilo se dječaku, on bi odmah umro od tuge. Zar Nikoletina bez oružja? Ne, to ne može nikako biti. Zar onaj njihov zaštitnik pa tako šugavo da prođe selom? S puškom će on doći,
Tvrdoglavo je ponavljao dječak i uveče u krevetu, žmureći, uporno se trudio da zamisli Nikoletinu pod puškom, uniformisana kako prolazi drumom ispod prokina Gaja.